Mbanza umusoro. Ukumwe avugira mu wundi byateje impaka, bari kwibaza ati mu gitaramo ntibazarwana? Ibiri kuvugwa ni byinshi bitandukanye kuri aba bagabo babiri The Ben na Bruce Melody. Reka nze nkubwire bimwe mu by'ingenzi biri kuvugwa mbere y'uko igitaramo kiba na nyuma y'uko bakoze press conference. Guhaye ikaze Nyedi Abu Dhabi ni Habineza TV. Subscribe ubane natwe mu biganiro byose. Mbanza umusoro. Kita nta tatuwaje ugira. Urayifite? Iri ni batari banga. Ibanga. None se kuki ushaka ko duhoberana cyane? Turi abahanzi bakuru twembi. The Ben ni umusore murabizi akora imiziki neza. Kandi nanjye ndi miseke igoroye iyo bigeze kuri iyo ngingo. Niyo nihirigiye. Yihise number one muri game. Ariko nje I'm one of a kind. Yeah. So you see. Ikintu cya nyuma nakongeraho yarabajije ni imyambarire yasimburanye n'ubururu niyo bose yambaye. So niba ari ijana gusubiza kabisa. Biravugwa ko The Ben azaza yitwaje amabonswe kumurinda, Bruce Melody nawe ari uko, ariko buri wese avuga ko agomba kuzakora amateka ku buryo aba ari we wa mbere akabikonfirima. Urugamba ruzaba rukomeye, ni urugamba tugomba kwitega. Ese wowe urabona bizaba bimeze gute? Urabona ari nde ukwiye guhigika undi mu gihe dutegereje igitaramo? Jya muri comment tubwire. Ibindi rero ni mu biganiro byacu bitaha. Ndabakunda, mugire ibihe byiza.